Entah apabila tiba di bumi. Ya, bercanda layang-layang putih nan ditaraju, itu benar seperti badan diri. Sabang melayang-layang tingginya mangga juju, entah apabila tiba di bumi. Nasib malang jatuh hadirin bogadang, keuntungan belok tiba di ladang kurang. Bak pisau tajam tindak bau ludes, buka dipakai tangan kau luput. Zaman no baik kuranglah ragu, tapi durinai manusia kanyo. Putih nan di